hwem eye nwie ba bi a watro aye efikesie mu ha me ha one na ma ne nyina ne se wosusu se wonama ne maame aye recordings bi a information centers ahodro no ba bi obefa bia na wo mo bo se ne papa enya ne papa o maame kuna wosusu se eye ne papa no se enya ne papa no na ba bi obedru bia na wo mo ka ba bi otekura ne maame the recordings ni bia ba honom na me de oba ha kakra me hu na me ka kire we ni mood na swingi saa wotimi ye happy suddenly na was so soon mutese de ye bonono afen so what voices e wona sumu pa mesusu amane se nka be ya wo me yempe hospital na yenko ya bomodin se nke benya na busuafo no bi o maame no onwianom na so ye fra obi a emfa ko no wada roma de yenwa ba yi na mu no de na adwene mu de osusu so ni adwene mu ha obi a me ma ne mfato ho se bia ne sakura pra obenum aduro ni tipai na obenum aduro sa so na adwene ne so so wo wa no so so wotimi yare kakra ma na adura na wakoto de oda waje atum so obepene wada roma de memi susu yi se betimi aya adwene mu ha no bi no ebetimi ayesa ana yesunsun asem yo mpacho me dase me fakonya isu achia watie fonyina adwemu hawo enam kwan bebre so ena de ba ena afa so ewo different signs and symptoms ewo each diagnosis bia obetire ni pakro na de upon the wakai ama me hu se yenua ba no ehia se obetu na mountain akọ hospital na yahye na assessment ya de na to a blue so if he say se nipa oti ho na hu se obi ediwachi obi ka won asemo service so wo tete se ya de wa ma nipa se omunye oboni ni na sabi obi kura won yin die ewo adwenu hawo so o kike we kire na obi se bebi wo ho nti mesre no se yare na omunya hallucinations emomo tete voices enti voices no automatic bibi se bi we kura ona ma ofolo no obi kura to me ka kire mi se madam me ti omo ka news ma ti so omo ka mi wa se mo TV ni so ma so omo na so se ni na ya dwemu hawo symptoms a kire se bi kwanya adwemu hawo enti ye besre na se e wo so accept initial stages are difficult because of self-denial. Yeah, mean chawano ko osusu say nyame na ebie nani ebie na so. Yes. We need to take to be or sanity. Ba omu ma omu tete voices. Na emu ni mesre no, se nyame ebie nani nko a obekọ hospital ni ahwe no. Na fe die nyame pese ode ni no ode na ye. But also what you say. Sure. Inti mu na de wo kan na ma ye dead be feel say there is a problem and she needs to go to the hospital for treatment. What's a call hospital? Na hospital I will call ye dread man no na ye for depression. Any man who withdrew. To a more diagnosing so why you depressed. Okay, you depression you to me lead into this. Yeah, what depression in different types. Now, who do be it is some man depression drew and on no way also a circle back no more channel. And then your hospital be answered also called baby a more psychiatric unit, mental health unit, near channel. And I said, minimum so we are better me by a say, had near channel come at a man. Me patch you. And come in here so be by a say, had near an assessment. Na ya koso afre ni parents no se na be ya obetumi ade ne ho if you say oh problem o se eboa no ye beboa na ya toa na wofo sane so obi de hye de wontimi mfa ne nko ba bi sa ekina nko o ye papa wa hwe ya na akọwie bone ti ye de se de ye de omo ba wo so omo muma ye nim se ye ba wada roma ka wo be hwe na ma ye nenso busuani nka ho a ebe ye den se me abena du fie medi asem we anim esan se enche na ni penya asem afia no
Iti me de me bo modi me nya abusua na ye beba na ya fa to ye ho so ne mo a wo de boa ye no na ya hwe ye nuanom ba ma Lydia ma me bisa wasem we adenti na ye nuanom ma no etanya sa wo ha we no dodro na nyame abie mani nyame achemade ya de na ba omunji ntum no mo hu ni se nyankopon na abie wo mani yo but me da se the thing say yare ni po mai no bebre ni sa bi mu hawo omo misconception ewo ho enti amase bi to ne kwa ampo a instead of so be accepting it's a problem stigma bebre ewo misconception enti na ama omo accept say there is a problem and because of societal stigmatization because of the way Ghana and I say on my move for you see who agree more hours a bad day semi will be crying member outside the camp we will be crying for treatment it will start to some voices because me call mental health unit take my baby the damage so because me as we TB you be who the answer point so it's yama me kasa myself medina say if you hokra for enye no correct and me into na the my omotive voices no enema bebre ahodo na de ba bebre diagnosis ni bebre wo ho a senyame amu a obetite voices enti no enema omotive voices ni de ahodo bebre na de ba enti ebi mo so wo ho a so omotive voice na ebi mu di so ebi se bi ebi wo ho a command omo mo ya do na no na ebi command omo se ko se nti no ye wo so obi tumi fi akra enantia no abekuma se ebi se o te boy se o travel na kwa no woko enti se we nu ba bi a na no be premu a na waka enti emma no especially me center ha se bebre e wa ha ebi se nyame aso mo so mo ko study weather nti wo free akopie na brongo ni adi na wo ko study weather no or study weather no because nyame so on study we on fire report no go bi o kasoa it was study Kumasi the area na wo ho ba wo dina ho a study weather na eya assessing bebre it na stress wo ti accept say wo ti say no me bi nko so wo brabo mu pe e wo say wo accept na wo tu ho na ho if it says one accepting in terms of two one or more and the how bebre but na sense so na ama enipa no afi wo ya ni fi na afi ya ko na me pese me hu de enti adwene mu ha dodo na eta eba ema so aya de na ya ekofa saba me da se adwene mu ha no enye emma ko na ba o binim se ye nyina ye nya na so ye hwa ni dodo ma emma nya na dodo pa na bia re ho ni se o se emma ko most of the time no say asem to ya usually share asem kakra oh bibi wo asem to ya usually nyi obi kakra na me ho no de aya na e difficult say omo ade bi chi omo so a omo betumi ha say ejo we se wo asori a wo se ma bebre pompa ebo na me man few people because a man has spoken yanfa asem say you mu we get it ya Canada ye vulnerable to mental health and say ye so weak but what you say yeah mre e woni ma bebre mu enti so bi o na say bi a bibi na etete na ebetete na nyame amuamu a na afede na ekọ hawo even though obetumi akeka but bibi o wa betumi asene so atete no o keka na so tila wote nya solution for adekro no and bi o ha bebre so o ha genetic history omo genetic predisposition ni dada abusuani o ha ewa abusuani me fra abusuani eti efra abusuani ni eye common na nipa no benya obedu borderline so it's so easy say obetimi enye ya presana obetimi amana enye bi me da se bia na obi tie ye fedie nti se stigma ya na ye ka ho asem ko for de ensa betenetene no so ni atoto ne din afodo so okra wo adwene mu ha wo yare nti no ompese obeba afidikase so abeka amade panyina atibi wada roma kire wachiri se de ebe ya obi wo pepa wono so otete voices ni bia
ɔmfa ne sɛ ɛyɛ adomakyɛdeɛ na ɔbɛba waso ɛyɛ hɔ na wabɛgye na yaresa meyɛ ho baabi a wɔwɔ ɛne din a ɛda so ɛna afei wo namba nso adaroma fɛto dwama me ɛsiane sɛ ɛnɛ nipa ne bi wɔ ha nanso fɛdeɛ nti ɔmo ho baabi ɔmo de bɛfa Mipacho, your foundation, your friend Willing Way Recovery Center. Ewo krapa aswase. I wear you mantem ha. Nti krapa aswase. Ewo na facility no ewo. So obi tie mi next ne this year bi who signs and symptoms and now say bibi nko ye se. Ewo se was started to one more. Na ordinary ba ya say ha ne ehwe no anase any government hospital be a be na omo mental health unit e was say ordinary pakuo no ko na omo ko na agemu me number is 0246 0246 61 73 73 09 09 that's right 0246 61 73 09 Ma Lydia me da so obepese obechia wadofo ba ko mienu bi ana Oh mitia Wood Village so True Faith pastor any nimpanifo nyina na ye ma me doctor be preach afia dey mitia o nyina jo me da se nyamenka ebresem ye besa kasabiem me da se you auntie me da se mame eye me de se waje atum se obam ye dikan ko hospital me anya wayaresa sebie son wasan so akọ school kakra nti de America no wote ase ye doctor so e frɛ no wa kyerɛkyerɛ nsɛm kakra kyerɛ ye tikwa koma to ye bɛboa ne apani pumasibre na wanya wa hoto why ti wobɛtwɛn me wɔ akyire hɔ fitiam hɔ ewia ye bɛtoa so afiri hɔ no ti kɔtwɛn me kakra wopɛ sɛ ɔka biribi ana jo ti kɔtwɛn me why o sere se ya no ama mani agye o se efe dodo ti twɛn me wate mame Jo, PMMC Jewelry Limited, a good year papa efie. Yen call ni enko peko ma dear. Asoma dear petia saw the call warrior now the cotua co daddy. O pebako and I do to a coton pesi and none of the hour why yet that done near yen full from our and also ye baye. A drum yen Ramsey are sorry nedim share any more free. 0556 7714